Shalom, salam melambi, salam akaboro. Lan melambi totemo tanggal 10 Misa bulan pitu tahun 2022. Laku kita mintu to sang petayanan lan Puang Yesu. Umpo perandangan katuan ta melambi totemo. Lau basaki sia lau nanuki kadang ngapuang matua. Tu diala lama Yakobus pasal 2 ayat Misa saya lako 10 apa dolo di metota mas sambayang o ambek punga matua lan suruga sipatu sielle komiki pudi pakala abi o puang belanna ipasitamu mokan allo melo allo baru lan melambi totemo laki basa sia laki nannung tidurnya kadang mio puang kiran nuan pastakikan solanasang pak adi pagarit tuk salabudangki sia maakada mo komi bilan nasakka mukan lau rangi tujuan akadami lan puang ki puang isiu kini rampo mati batang kalemio puang amin. Pak masantal melambi totemo di alalam mai Yakobus pasal 2 ayat ma pempisan saya lako 10 talu. Pak apa kilala da atapelindo tahu. Sang sulurangku tuma patongan lako puang malabi ta Yesus Kristus. Da ami palaloi tu kapatonganan ni umpelindo tahu. Belana iya kita may banu apa kombongan mimisa atau mak sisin bulan mak pake melo na inde duka to nani tama misa atau bongko mak tamang kale kadake kami kasiri tuto mak pakaian melo siami kualako unoko kominde teinan melo nalako tuto bongko mi kuang ni bendan ko indete batu noko ko di untuk pelesiangko. Misangar kata ngamang kau pokomiu umpasi singaran lan penami. Siada di to mangaraat apa kayun bimbang. Perangi esang siluran pak kaborokku. Tangan apilei rakapuang matua tuto bongko lan telino mendadi sugi kapatonganan. Sia umpoman aparenta tumangka dia luran mintu tong kamasei apa kamu te mang kamu komi unnek set tobongko tang tosu iraka umpa karirio komi sia urrenden komi lako olona to mang raata akara-kara tangiarka tau ia to tu umpa kada solangi sanga malabi tu disa aburang komi apa ia kemi turu itu parentah mairingan na susitu lan sura amaratunna nakua lamu kama seitu padamu tulino susi batang kalim melo duka moto tu penggaurammi apa ia kemi pelindo itu tahu umpo gau komi kasalan belana napa salah komi sukaran naluk butung to ulendai parenta belanda minda-minda untuk enasang itu mintu atoran sukaran nalu apa nelendai misa salah mo ya lako mintu na belanda iya mo tutomang belanda iya mo iya tutomang kama akara kumua da mu pasandak salo lako rampanan kapa ia duka mo maakada kumua daang papatean na iya kitai na pasandak salula ko rampanan kapa apa papatean ko manasadadi mo ko to ulendai atoran sukaran nalu pokadami sia pogau mi susi si patona lako tolad na polai salu sukaran nalu ma apo pentorro
toma kaka. Belanna kama apolayan salu, tae na kama sei tutong tuto tang umpogao kama masean. Anna iya tu kama masean undawani kama apolayan salu. Amin. Siala mase batu saling mengasihi. Sukaran lino lan usukaran ni padanta torrotolino. Butung la bilosong disuka si turu patiro matanta. Mentiro lindo sia agan pa kalean. Na iya te sukaran iya te na tatta sukaran nalukuna puang susi tipo kada lan sarambu peada pasala atalung pulo misa ya atalung pulo nakua. Iya tu kama baluan pak kalian na misa abaine maapa kena. Sia iya tu kama loan pantarisanna tae gaina. Landuka bunga ana Samuel pasala asampulan na yang pempitu nakua. Da ana rupan na banga mutiro baatu kakalan doan na kalena. Belan na tae nalay penangko. Belan na iya tu natiro na tolino tae bangnya tongan. Belan na iya tu tolino iya manna tu apa dio tingayo na natiro. Apa puang untiro taru utama ba atengta. Pantarisan pa akalayan apa tang marendeng sia satu bangari anati pau. Pembaranga sia usukaran ni padanna tolino situru agan pa kalean. Kau koran siapa abarangan tae anna manito temo anna dadi sangadinna dadi duka moton na tunna Yakobus. Ia tomaito sugi di patorro senga kau koranna. Nia tomaito bongko di tiro madiong siama tuna lang kombongan. Ia moto anakuan ni Yakobus misangarka tanga mangkau komi maapa si sengaran lan penami. Sia dadi to mangaraat apa kayun bimbang. Yakobus pasal adua ya makin apa. Ia tu punga matua tae an nama apa si sengaran lako taunna. Dio olona punga matua mintu tau di papada dandan. Tae di layanan. Tae tu ditinggal lulangan. Sia tae tu ditiro lurokko. Lan sarang bupiada sang pulo pitu maapel 5 nakua. Minda untelle to bongko. Umpamatuna to tumampana. Sia minda umpo parannu kamandasan na to senga. Tae na tilendok dio may hukungan. Batuanan na. Iya tuto umpakario-rio to kalala. Misa penggauran unea sukaran nalukun na puang. Sia umpamatuna puang. Iya tu puang ungkariman ni to tae. Sia ungkaboroi to bongko. Ia moto antapa sipatu sia lamase padanta tolino. Anna tontong buka tu puang unna lamase ki. Amin. Ta masambayo. Ito letu kuma aku resmanga mati batang kali ini opu. Bilang nani bengkan waktu melo waktu sangat tu. Kinai umbasai sia unan mung itu dia nakadang. Lan melambi tu teh. Iranuan mo buang kami pasake. Anna maadin men dari sulu marorongan lan mintu agan katuan ki. Nanti allo kipatulako. Wa ambek mas ya daw surugan. Pasito yang kan di mama arupan pasaki. Kasanggangan matang kali.
penggauran kadake tangga kadake na puang pena masallo tontong urenden kan lako lalan katomenan mio puang di pamalabi sangam mio puang pa ade pagarri salab dangki an puang ki puang Yesu kini rampo mati batang kalen. Amin. Rampuran dana urenungan harianta melambi totemo kukua salam sehat salama kaboro lako kita mintu solanasang kurre semangat.